Actor Minister Kasa say enioma efa ensuo ne ekwaye no or the on the e be declare say security zone o ma declare na o be declare also ma declare o be declare anase o ma declare and na unim say ukosonyane a amo training school honom no yes task force na 9 months on be kwakọ ye dwuma no omo wo training mu den amu training mo honom mo beti o magum okay nti se wo ye obi a wo ye galamsey a park oni ama say ye kase yi park ne free honom because ejeba that's another sad aspect of our life ti awana baby obiano hallelujah radinfa okra ensie amen 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 ye be hwe wanim se obeba be kan ho memendai ene ne kwasieda finally awana eko oh man ebe ayo aswanya de na ku ya de wi ano pawe ma wow hey so remember the brighter side of life as I see a koyenim enche na the trends bro but quickly walk us through Nsem be a daily graphic ni daybreak ni other papers ni be there but walk us through me that say man daily graphic e wa ha o share anim ya nra post for abodwuma pa you see a group obi e frɛ omo ye gang omo de bank say no mo robe edubi no mo ko ai oman bank na omo robe o omo gina brane pa na hye atuo pa atuo na nim say police for che say omo domrada so ache pa o omo da so ache na omo ye hwehwemu no so ache na omo che say we no red ne koso no mantam enum 5 regions na omo eye ready na ede samane boyaba na posifo dumienu a sa period yi mu nyina no omo de bebro afe na yes ahwehwe mu nyina ekoko wi akire yi ne omo tumi ache omo to hwe daily graphic ase ya tu ni gu ha no omo no ba no omo no na oman me say atu no on ebe ye ntientia me de to me nim mu na mahunidin atu esum ha nya atu ketwa into the Dwaso Adom from your page abehwe mrantia ye ka omasemi de bokro no na omudin no nie oman omu kyerese ye wo abrante bakwa efre no Akwasi Adjie alias Cobra Ibrahim Al-Hassan Samuel Apia alias Akwasi Mugu Francis Akwa alias Premine David Obobi alias Wasti Martin Akansina alias 1 billion emrante na TTC no omono no omo de jomo ya se bank koro ye robe usa ye robe usa se wakoyi sika pie se bank na nkasa se bullion van se den wo be bo crowd wo be gisika no wo twetwo si uso nju de hwe oman de ati wuni o mesi mrante we nyina so ye nkrofo ma o nkrofo krunum ne enkrofo eye first enuanom asa wokọ body di kro ba bi obeka cho se dabida but ye kan no police fo achi nipa do omudi na mebobo ma no de wonom obeto aso ade ba kwa de bi enka ne se enibre ne edufudipe o enibre edufudipe wan share so kakra imagine se hwe mrantie de si o mani so mbeye awiakete wonam abeda de asemu yesusu no so if you are normally our for no any Ghana for we can be part of the solution to the problems of this country because yenim pass yenim see any omonati o Ghana see for any omonati ye any omonati akronfo ye any omonati obi ayedin obi ayedin wetu pa egu we uye police ni ana uye soldier ni wakita sa tuo we wetu egu e de sa tuo ye dijuma etu pa ego etu oko banka no dia be siu so nakikra na o dia be so any banks for bi ni mo so no on ye adwuma ho no the information no the call ti asuma si abeyi de o de call na no so akoye o man na ye bisi bas e buni pa ne adwene no hu ba bi e pese e de fa Black Maria omo chata ma bronye no mo de fa omo man bibia me se enipa dukom na so no enipa dukra ba brudu ombekom no mo chata ma ono nko a wo de bae enti atuo ne na gunche han oman na mrantie ne nie ai e pa na wo de so ran pass me tete bank for na metimi akona metimi wa plan o ma se ba bia plan kwa yo be fast na nim se police for call ye ready no oman omwo ye gun battle police for pay enti omo mu me ensa hire omo nkwa
Emum ye no so adwane a yekasa police for ehwehwe wom. Tumamento. Yekeka. Oman yekeka. Enya sam ketwa. Atese kwawi eche police foi tumi gina wo mo na so chi nipa dua ye ka omasem yi ye se frɛ abrante bi na na ya frɛmpo a alias Mystica Kojo Atingawo alias Boga Samo Akwasijan ena Steven Say omunyina ka ho yensa na ahwe wo mo nkwa no phones ahodo ego phones ego operation phones no Bakufo kitabe se nan operation kwa phones ahodo ego no it we ya post for sa kan yenim so mo betumi aye hwehwemu no afo no so ne ade nyina se ba bi wo ho mo nya information free ne ade nyina o man me yenka se post for yi ba bi o matumi aye adwuma ya bro over ye e de sa eye resource we ya bra ye nyina ye ni agi on be di akire na miensa na ewu ye no omo ne police for de tuo entokwa no emu miensa wo mo no eye kwaku pepra do friend X5 ena bozin ena natibongo omo miensa de omahwe omo nkwa na sesia no Kwabena wuso ansa ena Albert ena police for hwe omo ye so omo dwane nto omo hwehwe wom na police for dum ye no a etumi di ekire ye adwuma ye hwehwemu ya ma resource we eba ye no omo kire se police management board no hwe so be promote wom ene kwa na nka me be kan wasim because be promote wom be promote wom so ma ye adwuma wo oman mi si e wo nipa onu Nsem fantasy onye soja ni so kitatuo we da ne dem okitatuo we yo mana me de be say wonam kra na odi wo ye be January kwa mu kro process for ma betena kam obese ma de wotade nyina be ro de ache ne so wonye nko nanya otididim enti yemo police for abaso pa sa dwuma o ma yeyi o man o ma bodwuma papa ebia na afi na wa join o de be etu de friend tu ankasa be mobile phones emuntia na yanso yemo yenkoko o tsara na to phone ba bia o to chrono dia e hu so enti you careful ya e pa de efo no o de bibia na oni ma de efo ba ye de iPhone abaso na ye de ma 300 Ghana cedi no wakoto ni baby e free wakowie obi dia na wa flash so bibia na wa to ama na wa je be hwe e phone ahodo egu anu Bere, let us all try to be responsible citizens. Na ye muama Ghana asumdwe na yina yesi yepe no. Etimi ndi mu na enwie peyo. Nkrata na na aka biem. Daily graphic adi ma yanso obo amane vice president Obano said no koto. Na no okoye no. Ewo education ministry. Oti nkoma era ha na bo. O se ni hope ni se obeba beye oba odi kan se Ghana mampani. It is possible. Na san komo de se mu owre mu nkwafo kan bebre se be krache so ne possible running mate a possible running mate nkwafo akasa bebre it parent ne be kwa koye Asante Adabi Fanti ye mame vice president professor na jeno Opokua na fi ne parent na koye Haruna Idris sana omukeka we read comment e be interesting pa sana omukeka e be interesting pa eti no so ho asama wa na Gtech for so ma restore services a wo mo ka so ma twene nyina san wo UCC ho no o ma san restore san say di o mo kan ye no o ma ye ho adwuma papa na free o ma di su dwuma pepepe enti no o ma san so restore enti o ma no hwe da bokra tare ma no ana dodo no a e ba ye police for de no ana e twego sana owura bia ka asem wo ha ma me emfa enko the hawk the bokra tare na ebo amane na de wo kan say senyame yadom na January 31st no MPP for kokoto aba no na omoto aba ne wie na omoyi womo kandifu a oye frankatunia nipa na womo ebeyi no emeki sure say omampani dada na nado dan Akufo-Addo campaign no onfa de ho nyim onfa ne ho dan ontena fi mane nka bi onka se bi no nipa na okasa MPP ni ana MPP ni a Dr. Bawumia ebeka say oye friend lawyer Godlove Adjie I say oye staunch ally of Dr. Bawumia na okasa saso ankasa yi so say omampani dada na nado dan Akufo-Addo baby odi party ni wie ye ni sunsanso e ba isan se ni sanu adwuma ene ensunsanso do mo saka no 2024 abato okoto aba ndi nano da yira John Mamadi nkugo na chese wanya hwi ogana na is that the case so aya yen susu ma yen selfish interest no override Ghana there because clearly obi a obegina baby aka say John Mahama won his excellency ne modimbo anya ni so ampa you might disagree with nyoma bi
odi kan be ye wo ka so anya hwea wo ka enye yi saa so of course and wasa ba beto so enne so wo begina wo ka se na do danko Akufo-Addo mfie nwotwe Ghana for the man no wanya hwea clearly now so person be no so oye bibi Ghana for ni so yanka wo se kire e wo na no ye December ba to but so so ne chese Ghana for ani anso ye man ntiase se ye koto abana so obidi nkugu a enkire se nyoma obeye ye no because nyoma bibiri ne kase ani e ma party gina brane enti memum die I don't buy that argument say oh wanyehwe emeko amenu mi nyina gina yi we can pinpoint adia you might not like the pace, you might not like the timing, you might not like some of their policies, but it doesn't mean that so be in 4 or 8 or 12 years or because Ghana no. Well, that's their party. Matenti, the worker tani mo man ye buy no edroso and no so come would you ha. Yes. Dr. Bernard Champon. Yes. And ye Rabwahin Edu, former Agric Minister and a former Kokobo CEO. Or Monkobonda Boka Tadonoa at Yaba will be a yin in one to be just say ya nadia Omanhene page for me in Akasaye in Tibunin and Omodi Tumu. Chamada Boka Tano dear Jim FM 106.3.